Jadma sesuluh saking aksara ongkar. Sane membuat bisa ring kahuripan meparejana ring wewengkon Bali. Aksara menunggal ring buana alit miwa buana agung manut daging pikayunan agama Hindu. Aksara Bali pinaka aksara suci, sekancan yatnya ring Bali kedasarin antu aksara. Aksara uriping jadma, jadma nguriping aksara. Wastan titiang ni Putu Audi Lestari, tiang saking Banjar Pasedana, Desa Bona, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Yang ranjing ring SMA Negeri 1 Blabatuh. Titiang melajah nyurat lontar nika saking kelas 4 SD. Tiang wenten tugas waktu nika, tiang ten bisa nika nyurat aksara. Jadi tiang nika melajah saking gurun tiang makin. Dawak nika tiang melet melajahin aksara Bali. Yang melajah nyurat lontar nika ring gurun tiange tiaji ngurah susila. Gurun tiang nika saking Bona Kaler. Kapiambang tiang rikala nyurat lontar nika ring sekolah timpal-timpal tiang iu sana nyindir. Orangnya tiang kuno, kedewan-dewan, orangnya aksara nika tan penting sing zaman. Dawet tiang ngelah cita-cita dados guru bahasa Bali yang jadi ngajahin murid-murid pang bisa nika nyurat aksara Bali ring lontar sarang ring buku. Ring tiang aksara Bali nika membuat penting nika untuk tiang karena aksara Bali nika sane nganter tiang memulihang jayanti ring provinsi, kabupaten, kecamatan sarang desa sarang sekolah. Nika sane ngainan tiang demen melajahin aksara Bali. Tiang sampun poleh nyurat naskah Kosala Kosali, Barong Suari, Aji Saraswati sareng Sang Bima Dados Caru. Saking titiang ring yuwana pemuda-pemudi ring jagat Bali ngiring iraga ajegang aksara Bali, santukan aksara Bali nika budaya iraga sareng sami. Yenten iraga sareng sami, saposira malih sane ngajegang aksara Bali lan budaya Bali iraga sareng sami. Pastan titiang Gusti Ngurah Rai Susila. Titiang mewet saking Desa Adat Bono, Blabatuh, Gianyar. Pekaryan titiang seraina-raina, titiang senang ring tapi sana berbau tradisi. Sekadi ngukir patung, ngukir kayu, ngukir paras. Kemudian titiang senang ring sastra Bali beniki, utamanya beniki wantah aksara Bali. Duaning titiang meduwe warung ngukir, nah di samping ngukir beniki wenten alit-alit sana rauh mataken aksara Bali kan. Langsung deke ajen titiang nyurat, ya ada ngamar biasanya gitu. Sambil titiang makarya ngukir, makarya patung. Nika rauh alit-alit serang kami akeh melajah punika ring aksara Bali. Nah kebetulan titiang juga senang punika ring aksara. Punika mawenan titiang ngajen alit-alit serang sami mangda siraya senang rauh mangda ledang mriki melajah sareng-sareng undangnya wantah ya nglestariang puniki aksara Bali duwene duaning ab jaga dekati mangken kan sampun basa Bali puniki rasa-rasa sampun ketinggalan oleh anak muda punika titiang ngaturin alit-alitnya mangda ledang. Nah banyak rauh kan ampun senang kan kadang. Aduh aning adi mangken ampun nika pun ketinggalan saling ke aturan naur. Nah artinya di ampun ngarah rauh nika kan mantan ampun luar biasa sih. Cenik sampun senang punika ring aksara Bali nika ring kertas itu yang dijauh enten pun kertas ya. Senang ampun nulis aksara Bali mangken nyingakna sanga di wenten nika di Karangasem tukang surat lontar punika tertarik san mana dia dawak SMA punika. Kebetulan tahun 2007 nika wenten lomba prasi ring PKB
titiang kangen duta Kabupaten Gianyar ya Riko titiang boleh melajah sareng maestro Gianyar wonten iki Bapak Dalang Pak Made Sijo, Bapak Narto saking Sukawati, Bapak Budo Gatamo punika saking Peta. Punika sane membina titiang ngajen titiang atas guru titiang. Nah, kebetulan tahun 2007 punika titiang sebagai wakil Gianyar ngamulihan Jayanti Siki gitu. Nah, ngawet prasi punika lantas titiang melajahin nyurat sepunika. Nah, ngantos mangkin Ring Bali kan warisan sekali kekawin punika sampean mau aksara Bali punika warisan yang adiluhung nulus nika artinya senang ken sastra lontar puniki senang majang ring ida sing ngaji Saraswati saya punika yen sampun wonten melajin lontar utawi nyastra puniki dahat senang ampun nenten manahne wonten sungsut do kita sapunika dahat awat pisan punika ampun sekade owo titiang sapunapi antep nindiheng puniki basa Bali puniki aksara Bali puniki mangda sida ajeg iring werdiang utawi kemangkan iring lajin puniki sareng-sareng sapunapi mangda sida aksara Bali puniki tetap ajeg Ring Bali duaning aksara Bali puniki mau buat pisan tur mau pikeno ritat kalai raga ngumargia yadnya. Nah punika yen raga mangken sapeng puniki aksara Bali ya sampun janten yadnya daler budaya puniki pasti ke daler jadi cahal punika.